Igo barache kwenyorera ligia wetera konyora engeria endonge iyirabage kubakonya elinde kwegenderia ase obugima bwabo kwenekia yo ntadia simose oyole oyomo bwabateneneri ase kiombe gia KTDA asa nekebna goika bachikwenekebna babeire bakurwanira abalimi bekemeri gechae na kwenyorera engeria yabo boikiranu iyirabage kubakonya amatuko abosio. Sisi wakulima wa majani chai Kenya ambao mnajua sisi ndio tunasaidia kuleta foreign exchange katika nchi. Tunahakikisha kwamba maslahi ya wakulima iko sawa, na tunashukuru serikali yetu ambayo inaendelea kutusaidia ili wakulima waweze kupata pesa nzuri mwaka huu na ukulimaji wa majani chai iwe sustainable kwa watu wetu wa Nyamira. Kwa majina naitwa Thados Mose Mangenya, mimi ndio mwakilishi wa KTDA.